Ngiye kubasuhuza abakurikiye YouTube channel yacu, aho tugiye kubagezaho iyindi nkuru ishyushye hano. Nk'uko mu minsi ishize hadukanye inkuru y'uko Kwizera Evariste yashatse umugore umukubye imyaka kabiri, kuko yashatse muka perezida wari ufite imyaka 47, mu gihe we yari afite imyaka 21. Urumva ko yari amukubye kabiri kongeraho indi myaka 6. Ubu ngubu amakuru atugezeho nuko ubu ngubu yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Akaba ashinjwa, akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana utujuje ubukure, kuko ni umukobwa ufite imyaka 15. Bivuga ko yaba yaramuteye inda, ndetse akaba yaravuye aho yavaga akatorokera i Kigali, ariko ubu ngubu ari mu maboko y'ubugenzacyaha. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Ukwezi, cyadutangarije ko uno musore atabanaga na muka perezida, nk'uko executive w'umurenge yabitangarije ikinyamakuru Ukwezi. Ngaho nguko rero uko byifashe. Urumva yari yarashatse muka perezida amukurikiyeho ubutunzi, ariko nyuma yaho yasanze ubutunzi budahagije kugira ngo umuntu atere imbere. Avuga ati hari wakwishakira n'ukuntu nakwibyarira ku ruhande akicira indi nzira, ariko si byamuhiriye, kuko ubu ngubu ubugenzacyaha nibukora iperereza bugasanga ko ari byo, uno musore azakatirwa imyaka 25.